Nakadaw kajing artatin kipat ba bakren charum shaning shayaw shahat ba ka umbam umdi balamang yagasor Jowai ling ba kawa umngot na so minting kabalatip kum ka Jowai Renovation Water Supply Scheme kampat poy ha Jowai wat hadin balapli ka nadu ubanay liber arjar arpuar kumta ha ka artarik banay jemang kasengkhot ya kawa mintru hapok kajingalam UKL pariat kamu presiden ubishar Shilla sekretari kasenjuk wai Shnong rilum jantya ringkat kajingadon lang SDO electrical subdivision Jowai uroskil chalam bat kiwe kila Hiar Jurip syakawa umngot ke Jaka batani kini ko Shnong sok menting. Nakaliang uroskil chalam ulay tu banadu balapli kini ke skim sam Umbam ha ka arpunyo terik benai mi arajar arpuar ka kalayat bet hadu ni kesngi. Ha ka por basdang lapom riu kenta shisngi henry kat nang yat ki por pan hadu kumbalong menta lalaban pom khat ar hadu khat saw kenta shisngi. Nang ta karukom sam hajawai minta uloong kala kampaho syuk kumhakipor basyanya tang nakawa mentedu latnyok haba pentut ke jinglip light. Batru kawai de kadaw badang duna kitop pelang na kabenta kinong Shnong kasor Jowai. UKL pariat presiden ka khot ya kawa mentedu haba ajing kren uloong kani ka Hiar Jurip jangki kalong ban Pyntikna la ka Umbam kalapoy shisha ni sa Jowai ha ka juk kapor kum shibenta ban buddin knang ban yo ya ka ka bakhot na baha kini kisngi na kaliang jangki kala deplet Jurip ya kawa mentedu ya kitop bat pha pen khot ru yaki. Ulas ngau kemen ru bekila poi ha kani ke Jaka ha kapor ke babiang namar kila yok ban saki ya ke jingpom na kani kawa bat ko ka bami ru kalayat bat klan bha. Kum tau lapen pauru bakim kwa ya kawa umngot bakan longkum ke mentru kabala syak ta menta na ke jingle ubriuhi da ke babret jaklia bret kendau. Habaya day bat kadam kabala syak penjulor na ke jingklan ke ula kentui ke tanat PHE badeban maramot da ke bapaka kenang ban light na ke jing shitom hadin. La rajia syak rong sa ke benta baki maramot da ki kendau batep hapok berni bat ki mau. Ula kentu ri Shnong badon harut ke umngot kumjuk ki karkhana teliat mau bapentut ki jabok syakani kawa nang ta ki bati mau ti syiap ru bakini trelang da ke baperkhat ye ki we ki bapendon kam ye kini kawa. Nakaliang ubishar Shilla sekretari kesenjuk wahid Shnong rilum jain tiapan ula kentu ye ke sorkar bakan penbha ye ke surok pan poi syakani ke Jaka nang ta ki pelau ki saudong saukun ki ying terekam ru dang bon ki pasateng. Ula kenturu ia kesenjuk wahid Shnong Jowai bikin ngobha ban wat ke Jaka shna top haman ki dong ki shnot ban lat ke jingduna yo upat ba. Ula kenturu ia kesenjuk wahid Shnong Jowai bikin ngobha ban wat ke Jaka shna top haman ki dong ki shnat ban lat ke jingduna yo upat ba na markat banang mi ki por ki thliu yeng ki nang bon ki briu ki nang bon. Telada ke sorkar kam yo Jaka kabu jing ban penhun ya ke jing angnut upat nyong Shnong. Iga senjuk yang kari jangka, Shnong ri jangka, wan sakilang ini, kamu jangan sekretari, wow, wan inspection ni akan ika umngot, kamu ada orang presiden yang ka khot mentru, yang ni mata, tak sket orang yang kita wara, yohi, wa MKM, ya kita ki, tahu, yo protection ya kita nang mata kan kata kamu orang presiden. Takat jingyu yang awan nilai yo tahapat ia ka approach road khantam ya ka suruk disken man le kawasi bat em le kodang le adwork tang siang le myo nawan maintenance one check officer ko one chini le hakapolior mlaj tayo kam gini gimadan chekani ko em gani ko yung chini le yo pu man complete dang man ke wadang sa tenghi pu niat bahagi yo kam gini la ule kanang wa yo yusuk ya kan gathau ko wa kam ga yung ka sarkar ko wa man hole iwan man yo suk ika yo penjana ika tanalenga ni yo chinsket to kam ong malam tu ko to ko dalai baha ko chat naga wa umngot utan seduk sor Jowai. Ajeng sket ya kan ni ko tok ba kwa wari na kan ko umngon tok hipor wala survey gayu ko kawa mtru naman ko waja khlia iti por habdup baju sinadu ni na jaga majing sket do kawa mtru la daye ko pendap ya ka sor Jowai dayo ba hadu ni gasmi dayo wan ira kan ko umngon siabu kejing kerman ko kru ya ka sor Jowai khamtam kejing tok yo umbam undi
ya kan ni ka ya sor Jowai te hawayu ana pak dang em chu em jaj ki thau ha sor Jowai ong gi dang duna ka upo cha yung cha sem kat ka jing chem na ki nong chom chnong yang ka sor Jowai em go yo kim yo te hawaya kalam an I bagi sahab ke officer ke jing to kan ni em kam ki thau u chna chu ya kitab u stock u yo supply cha yung ki sem yo ki nang yo yu dap ya kata ke jing ang not yo ki la dan yo di thau hi wan u chna u yo u stock I ni kita ki te kerpan na liang ki kham tam ga sor Jowai da man kat nang ni ipor ka population nang bun ka household nang bun ko ni pa bian ni ti daw em kam usna thu ki nang chom chno bat kan tu le ya ka sanjuk ha chnong yong ka urban Jowai u ye chim khia kan ya kam u thu I thau I warap biang yo yi chu chna ya kini kitam yo dap kan ni ka ha chnong ha thau kat kam jing ang not ki nong chom chnong tanga kan tu ya ki sinjuk ha chnong yong ka urban Jowai u chim khia u slop ha ki chnong ki thau yong ki wa pa yo khnang wa yo u setting ya kini ki kam ini sakmat I da lain ni yang ka sarkar SDO la da em lam churup ni meta da pen apasnya ini waro ite to iwa em kam la dan yo I thau chui wanu pen sapret ya kan ku kan ti daw hap em ka chim khia wi bu wi la ni ka wi ki nam chom chnong yang ka sor Jowai ban to do sor Jowai la hinai nei ta chnong la da in dai thau ya ka sarkar ni ko pen manra ite jing an not lang yo ni dengan liang ngam yo do klam sipun kete ta ni inspection yo da mut biang tangwa ki kam go sa teng ta kerpat ka sarkar ko chim khia go kini bat kam jo kam tam lokal MLA yong I wa da ang not ba pendep ya kanika water supply na Umngot bat ong la daman dadep ta yuluti dang em chok ki kam jo dang sa teng ki tu da klam ni em kam ni jengok le ni sli yo yu pen urlong chuchu ya kini kita ke jing an not yong I wara wi kulis bon ya ni he ni ka sen ka wa bot de ni ye ba kontai ba o yo I ka ko wa khoj to do jinga ini sngi ni liang I khoj wa am tadu da la li pai ka man tadu da li pai ki to ta pon khoj I ki tai ki ye ka te or khla wan in ne he ni ha mangat something em gani ka thautan gi ka ko supply o pha gi maro chka chum jwa te gani jingwan yo yong in ne he ni to ga daw to wa yo ba ka mangat kwa I wo man ka kam man tadu le yo ga man tadu wa gani gi snam wa dadap kam tam gi sngi wa wan slap da jori jingot I je khlia ki plastic ka khandaw da toy lat ka ham tadu te umbam ko umdi yong in itu myo di de ko khoj te kata ka do kata te wanin ne he ni la kwa ju pai ka ni to ka te ka banta wa kwa I wa ka mangat uman ko kam ga man tadu no man ko kam ki tuan ki wa ki ba cha kan no cha bai ni daw jing la yong I ki no song chnong te he cha mi yo in ne he ni ka ni ki thau tan ki ka ni ko da yo he por yo biang tam wa wan ka ni ka he por tan gi yo sakhi wa ko wa tan gi na mangot wa poi ka chita cho or khla jwa da lai bha ko da mi bha ko khlan ko te kawin ka wa daw ko rab yo cho cho I eman ka jingma ni ka liang wa ka te ka dam ka reservoir dam ko ang mangot tip I ba gi ni gi snam ko da to wa wan bor Hiar slap jor slap kit ko terra ga to gadam dan tapia ko ta kini kita lang ko dadam sedang gi chna pendap kenang wa yo 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 lang go ta em ga jing man la iwa hakini gi sngi la da wan byong slap se ji sen wa jor kani ga lior boy tai pendap ki hitai gi churia gi khanda go bot boy ye mani go laklan go dam ta ga jing ma em byong ga haita ka uyo hai ka tang ka dam kita krek gini liang ka pi chi pendap ka ni ko ra ta em ka jing ta I haden habot I wala daga mentadu ka man gatte namani je clear I khanda wa pendap
Nei ni lo man ka dam em de ko dau se ka jeklia ka dau mi khanda ka dau stom dia ta se ka win ka dau ko ai kolam ne ni kat ka ma chemi kat ka ma ya para mi khanai begini ki ba em banta chini ka chema to wa ka mungot ka jmut ko to nei tai na liang mau lendep ki chnong ki em na east khas hills em ki go bo igini stone crusher na taliat mo ti mo gi liang ka mangot mana ti mo gi nei tu po lior dau kai ke tu ka khandau ni tu waso nei terang ile kai go teman ka mangot ko jkhlia ko waso wakti ta khuta go ya ka i ni te ka te to kat ka mo yoi ta ni ti dau gini to ki banta ki wa i nei liang yong in nei kho ka wa mtru ka mo bod de ni rodap ta bo i ka jingkan tu jingkar pan ya waro gi nong chong chno ki wa dang ske ye ko na ka mantru kham tam na mantru go da jan ko da waro chirata ri yoi wakat tu na mangot snyau bha ye thola tholuti wakamon wa uya sundong ye sumar yo yoi ko man gasnia yo le ku le kho i ka mantru le kho i ka tu ye ka mangot he ni la te kalbo ye jingkan tu le gi ni chnong gi em kam smolun dep ne gi ni gi chnong gi em road yong ka mangot ki wati mo ti chiap la snyau bha perkhat de me na to i gi em di chawa dauman ko ka jingdo yi kalau ada kedok i ko go man ko jeklia siki chnong gi em la kta ta kan ni to ka jingkar pat ki yong i he jo i por la ka jingkan tu ye wara ki nong chong chnong gi em tlo wer ka man tadu ki wachke na mangan tan man na i gi bro gi wan chakman ki o ye kalam ye khana ye chimbanta hei banta i bhai me kham tam go to ka jing em yong i ki bro te yong nang sumar sundong i ntau mani ki bro ki wasuk ye kalam ye khana ye bom to tne te ka te to ka jingkan tu karpat ki yong i te yoruti ni chakman ye kre langi chirup ne banta yo i go nyau yo i ga mantru ko ga khoj ko wa baha kam jo la ka mangon te karmani ka tu ni i ka jing kre lang am gam go ko to yo i go khoj kham ta ma darang ka parthai gam myo tikana te ka te to ka jing ya karpat ni te ka ta dan yo